Dan svima, jako mi drago da sam na ovoj konferenciji došli. Prvo bih se osvrnuo na ovaj video koji smo vidjeli prije, samo da to ne zaboravim. I ova mlada djevojka koja je rekla da ne bi platila skuplji nekakav ekološki transport, to ni naši klijenti isto tako ne rade koliko god. Mi njima sada kroz nekakve nove načine, nove procese sugeriramo razne ekološke prihvatljivije pravce u cijenu, tako da ja mislim da se isto tako kroz ESG koji se već implementirao i koji će se u budućnosti još više implementirati, da će se i takve stvari ispraviti, a mi kao Hrvatska tu imamo jednu veliku prednost, a to je naša geografska pozicija. Ja, kad sam bio student Pomorskog fakulteta, kad pratim transport i logistiku, cijelo vrijeme se govorio to je neke naše prednosti u smislu geografske pozicije koje nikad nismo iskoristili, a kroz ESG bi mogli iskoristiti. I kad gledamo trenutno najveće ulaganje u Hrvatskoj u logistiku i transporta, to je kontinentski terminal Rijeka Gateway, Maersk i ENA, njihovo zajedničko ulaganje. Maersk, ja mislim da nije zbog ničega drugog došao ovdje, nego zbog iskorištavanja te naše geografske pozicije, a sve u smislu održivosti. Jer ja kad sam čitao neke njihove najave, kada je krenula ta investicija, kada sam čitao nekakve članke, svi oni su najviše govorili o toj našoj poziciji i kako put kroz Rijeku do centralne Europe, na primjer, je najekološkiji, odnosno najkraći i najekonomičniji i najisplativiji.